Bible mi tam ta lungdan na pen le mi tam ta na het nom pen Sahem kiti zatu nya hi ini khaulim diwa hi kihil na zat chom le ngai dan zat chom ho ko na ini mu bang wen Sahem hi a tai ti loi omen Sahem hi a nai poin ong na lai ding hi ya sei tam ta sang min hi tu nya hi Bible itobanga hi chi thu he sayam ti kichin ta in vet diwin pakai min kitiam nom min hi mi tam ta in Sahem chung chang hi asim ji ti nga hi le Sahem chu koi ham ti bui pi de lovin Amelchihna number zagup song go legup zo hi mi tam tan abui pi ji ta hi a number zagup song go legup hi poimo ham Sahem chu koi ham ti het masat hi poimo zo ham ki kichin tan tunin pathin thui pi sem ti invat dio in ni dang lai ilung bui na le het thelo thil tam ta tu na he pakai mina het them dewin I phondoh nom min hi ipijeh Sahem le Amelchihna hi het thimu ngai ham ititinga hele Hiche hi thil khoh ta le poimo mama cho hi hi aya chu Bible chun Sahem Amelchihna nei zo si thite te dinga hi tia se Revelation bung som le chang ko chang som chu sim tinga hele chu chi zo chun vantil thum nan chun amani nunung chu zuin ha ta ra samin koi hi le Sahem chu le alim chu howa chu beibu chu le chal him a kho hima Amelchihna kinam do chu kila om le ama jong chu pathin lung han na kho na chu alung han na leng pi zu ima to hello hil good sa ki koi chu adon te ding a hi chule vantil thing ho mi mu le kel ngui no mi ma chu mele ka na atho gim ding a hi Bible chang ko na imu thei chi phem ti ting le Sahem le Amelchihna het lo a kho dan chu Sahem Amelchihna nei zo si chu thite te ding a ti na hi ya chu chi athila dinga I zaw nom lo diu chu ta sanum su kein ya chu hi chi Sahem chu pe Amelchihna phem ti hi het masat vai le hi chi thina ko nai hui do diu hi ai chu pathinin Sahem Amelchihna nei zo si chu meile kara ago dinga hi ati tun hin ka ping tha tain Christa ka ki santain ka huin pula kaleng pu ki santan ta san zala Christian hi ko malam panjing ka hitain ya dinga hi chochi pi phachuma ka het a poimo ham ti mi tam tano mai hi bu hing na hi ani sang ta jongleh han Sahem Amelchihna nei kha hi kit wa hele isu cha theilo diwa he amos bung nga chang som la ko na chun sein sa kei ba kai gin na in zamin lang su jongleh chun vampi na lam tin ding vampi ko na su jongleh chun in na hlun tin le banga de king le gole na chu ding ati nei pathinin ei hu do naw ei hat do na pe no hi nam dat na le thu dat na chu ani ki nei sai ta jongleh phat cham khat zoi I ham iti no nga Sahem Amelchihna nei tu chu I kha tinga le su chat na le hin na chu chan te ding hi zein tu na hi chi het thim lo kho mama kha choi nei ama sepenin Sahem chung chang izil ting vai la hin Bible in Sahem hi amin za chom in asain hi chi amin ho chu an hema sa hi divin Bible chun Sahem hi denil bung si chang ge na chun akineo le amit le kam nei ati na hi ani na chun dan su sipa mang tha chapa chi ti chu second Thessalonica bung ni chang thum na chang sei ki na hi athum na chu amin thum na chu hi le Sahem Babylon no tinu Revelation mung som thum chang ni mung som sigi chang ana sei ki na hi ali na chun mismong thet ta pa Matthew bung som ni li chang som langa na chun sei ya chu Sahem hi Bible min za chum li zen ta mu ro thei cho hi in akineu mit la kam nei tin dan su sipa ati in ban ta la Babylon no tinu ati in ban ta la mismong thet ta pa ti amin hi chang sli chang si hi hetdinga hele ni chi Sahem hin na ahin to do ding ho Bible an sei kinin abana ama hin ahin su bulit su ke ding khat cha thing lam lo bia su bulit ding hi chi to kitu pen chu Bible Sahem ati chu hi ding hi akhat na chun Sahem kiti hi Bible in rom lengam gam som sunga ko na hung ping no ding ati hi denil bung si chang gen na ani na chun rom gam som hola a gam thum ahin su mang ding ati hi bung si chang get ban ta le chang som ni na sei na hi thum na chun pathin do na thu sei ding ati chi Sahem chun denil bung si chang som ni langa na sei ali na denil bung si chang som ni khat la som ni langa ma chi sim ki nai le pathin mi thing te asu gan theding ati kin ai angan a chun phat le dan thu ho a khel ding ati denil bung si chang som ni langa mama agup na chun pathin mga hong ki pathin sa ding
adi second Thessalonica bung ni changli na sei na hi asagi na choile kumsang le zani la songup sung tha nei ring adi chi Sahim hin aget na choile thidi chana ki ma voding adi ko na choile aki ma vona maha dam do ki ding a hi adi som na choile Sahim number zagup som gup lagu anai ding Revelation som la thum chang som la get na ki mon ya chu hi chia Sahimin ma ain to ding la asu bulit ding ho hi point som ki sei si abul hinglal le ahinglal mlo bia asu bulit so ke ding som la ako me yong chu abola hai le sei ni thei lo ni abong kya bul hing sel ti na Sahim chu koi hi tadem het na dinga chu akhat na rom lengam som songa ko na hung ko no ding ati nahi Daniel bung sigi changge na simti ngai le Danielin Sahim liam hola ali na penchu ti za ta gan hing ati hi chi gan hing penchu ahazo si thi jing in aki ho chu soma nei ati ni Sahim ali na pa hi rom lengam wat sa na in aki som penchu rom lengam gam so ma hong khom khan ho chu hi in hi chi gam som la pat aki som la pat chun aki niaw khat hong don doi ati ji ju Daniel bung sigi changge na se na hi rom lengam chu BC zale som gup leget kumahi ani ke phut do hita in hisu AD zalile som sigi legup mahi rom lengam hingam so ma hong khom khan gam so ma hong khom khan ho chang si chu iba tinga hele a khat na France hai in Germany hai in Portugal Spain Switzerland England Italy Haokip Vander Ostrogoth hi gam som ho hi rom lengam gam som aki som ki khan holoi chu hi amozo si chunga thunei tu hi Bishop of Rome kiti ani su ke Emperor Justinian kiti pa hi nasata vaipu lin pen khat chun hi in yong ama hin Constantinople kiti Rome khupi tha khata ama hin vaipu ta jen Rome gam sung ta pa lang hin thu vai hop na le op khum na hi abol man zo ta po in he chun ama lo ka sung chun rom gam sunga chun Bishop of Rome itifin thunei le vai hom na hi ai nei che hung khang che hi cha ke pada chu iba tinga le rom lengam som la akiniaw khat hung don do tia Sahim hung don do ati pen chu koi madang hilowe hi chi Bishop of Rome hi hung hi edi zangale thum kitia chun thanei ne le vai hom na zo si rom lengam a chun hong kipita in ye chun ama hong din do chun pathin tha khela vai hom pa ti hia kimin sa na hong hi pe rom lengam som la kona ki neo idiu leng khat an neo chai pa na ka hong khang li na hong khang doi ti pen chu imadang hilowa Bishop of Rome idiu hi hong hi edi zangale get kumchun France lengpa Clovis ki dipa hi leng bai pur hong pang tai amai Catholic ngai sang Catholic hil na thu ho dom sang jing mi le chun edi zangale get kum chun Clovis leng pa ki ti pa hin Bishop of Rome chu thani na buling set an pita in hi thina ni sei nahi Bishop of Rome chu vanuya Bishop dam ho sang chung pen hi na pop tin namdat na hin bol tai di ya chu pop ti na pa hi Friends lengpa Clovis in edi zangale get kumachu namdat na ahin bola pop Bishop of Rome chu pop kitiong ya seida chu banui le sit pompia sa khulu peninga anitun do na chu chikuma chung ki pan he pop iti he Rome lengam gam som la kona hung khang do Sahim iti a character number 1 chu ama hung fit chat na pa chu kimu khat chu he ani na chun Rome gam som hola gam thum ahin su mang dingati thu chi vet masang Bible in PSM ti ga veteri hitivin Daniel bung sigi changge bandala chang som ni da itin sein kinyaw cha ahin ong ke do na azung khu a konin amaya ki mas thomo chu apul ha lo tai adi chu pathin thun asai amana chang som ni le li na asai na chun aki som khat thu dol chu hi le hi chi leng ma ko la hi leng som khat hungum do ding leng som khat nunga hi leng chom khat ma hungum do ding adi hi chu hetavin Bishop of Rome pop cho hi in hi chi leng chom khat chu leng ma so sanga za chom hel ding jongleh hi chi leng pa hin leng thuma zo su ro ding he pop ai ong thanei do dan ong lit do a Catholic Church
ai ke li dan hi hetdinga le leng dang to kilo lo be he adi ju pathin thun se ai le ama hunglet do leng gam thum ain sumange ati ipitin sumaham ti tinga le hin justinen leng pa kiti pa hin na sata Catholic ngai sang mi ani je chun Catholic do dar ro si chu hi chi leng pa hin sumang na nom ta bop amang cha in ki do na thing ki ti holy war ki di chu ani bol sa ta nai hi chi holy war ni bol sa phat chun bop chu roman sipai ho mang cha in sa khule political thani na chu mang cha in rom lenggam la a lenggam som la gam thum ahilouleh vandals ostrogot ho chu ani sumang ta nai ahilouleh chu edi zalile somkol thum na sumangin vandals chu edi zangale som thum le likom na sumangin ostrogot chu edi zangale som thum le komar sumang hi chang si chu kichai pa Sahem idio Catholic Church un kichai ta phot chin dan akimu in point number ni na jong afit ma jing tai ti kimu na hi and point number thum na chun a hin bol do ding point number thum na chun pathin tei tom na thu sei ding ti denil bung si chang som ni nga ban ta revelation bung som thum chaw noi sim ting ale iti Sahem hin pathin atei tom da na kimu in hi chlen pa hin ha chun pathin do na thu sei ding adin ban ta revelation bung som thum chang gup na chun suta chun pathin tai tom na in akamaka na hi amin le achen na chule vana cheng ho zo si atai tom ta na hi hi chi Sahem min pathin atei tom di ti pathin tei tom ki ti hi ipiham idi tinga hi le mihim hi a pathin ki sa na ki di pathin tei tom na chi khat ai in aban ta le mihim khat hi a chon si ka ngai ngai dam na tha ka ne tia le chun ama hi pathin tai tom ti na hi hi chu bible cha ni hil chi ni ti bin John bung som chang som thula tum sim tingai le judo hona don bulin na pha to zia sunga ka sewa hi poi pathin na tei tom je e bo we mihim na hi na sa pathin na hi sa je hi ale ya judo hon Jesu ho na ko na chi vet tingai le Jesu chu mihim hi sa iwa mi na sa pathin na ki sa je sunga ka sew ne hi ati ya chi bible cha ko mu do ji phem ti le mihim khat a hi a hele pathin ka hi ti ngen ama chu pathin tai to mati ani na chu mark bung ni chang si sim kit le han pathin tai to ma hi khat pathin te lo chon si ngai dam thei ding tin alung thima gyal ta ve ati ipitia pathin tai to mati Jesu chon si ka ngai dam thei ati ai le amo chon pathin na tai to me ya chui chia pathin hi na nei le chon si ngai dam thei hi na nei hi po min ki chi ta anei na pa chui azo tingol in vet di in pathin a ki sa dan a chon si ngai dam thei na tha nei dan ho chu in mu chin liu hi ele pop ki ti hi pa ti nai atai ter jing long hi chi ta salama ipin naw nu la pa ko na cho sei nai po in hi chi hagao lama pa khat inei pau chu a sei nai ya chu hobung zo sin hagao lama pa ati pau chu pop ki ti hi ain la bible chun vanui le si cho koi ma pa sa hi zinum tile vana na pau khat ome ati ne hagao lama hi vana e pau pathin ti lo pa dang inei lo hi we ya chu koi ma cha pa sa hi na ti hi chi tighter pa hi na pathin pa iti na pau chu pop hin le si na kila ki ne hi jong chu pathin te thom na chi khat he jongleh ama alalu khu hi beleu chun dan thum a hi in hi chi dan thum ho jong hin na sba pathin te tom na to dan am aphot chi ne hi that san in adan chung nung pen hi vana van til ho chung ge ya thanei na anei dan ba sa na ani na chu hi le leisi na mi him te ho chon sit ngai dam thei tha nei dan ba sa ki ne athum na chu le adan nui nung pen he le mi thi so chung na thunei na nei dan jong ta lang na hi ki hi abi hi chi character zo si hi pathina ki sa na chon sit angai dam thei na azwa pulai se da chan hang ki tu chai ki ni ya chu chi Sahem itiu hi pop cho hi lawala adan akitu pi thei ding khat sam lo he abana bol ki chi phem ti la pathin te tom na indulgence sitiu bangam ticket ni ai ki ni e chu Catholic Church onglit do ti la hin na sata in vana thunei na zo siong chang dana ki ngai to mi hi mo chunga chon sing ngai dam theina jong anei dang aphun a mi thi sa chunga jong tha nei dan ti wa hi ani phun jing phan mi tam ta chun
pop hi gin le zanan ne ta ama thu sei chu pathin tu se man yel ta je vin koi man aninil thei pon hi chun sum hol na ding le Catholic Church han ton ding ti lungyal put na tabang indulgence ki ti hi ain bol tawin hi chu ban gam ticket hi chun pi bat sam ti le mithi ho tau pi ding van gam kai lu dang ita san ho yong chu pop min tau na man pia sumi pi po hi le aman van gama sol thei ti chu ani bol da we Authority of Council Volume 2 page 206 na asay na chun haubung lam kai lubo ahi na zalin Bible la Jesu min pha na le athunei na zo sia hi pop min koi thei su ke hi ati hichi hi pathin tei tom na chun pen ahilouleh le ipi ding hitam ya chu Bible la Jesu Christa min ki sut na zo si khu pop min ji the hi tia sei do the hi chu pathin tei tom na chung nung pen hi Abana quoted by Lucius Ferris in Prompta Biblica Theka Art Papal to paragraph 14-15 asay na chun pop chu vana zong lei sit a zong lei nui a zong thunei pen ahin pop chu alopi pen le thunei pen ahin ama him mei mei hi poi ipitia pathin to kibang leng ahi adi ya ji tabanga thu sei le itabanga pathin tai tom hi pop ti lo adam ki tu pi ding pon ya chu point number thumchan na jong hi sahi mi ti hi Catholic Church lubu pen makai tu pop bai hom na papacy ti hi ahi mo mo ti chu kichi tan phot chin ne ai le ain bol do ding ali na ho chu hat chung pathe mi thing te adal jam ni ati ne Bible chu isi mai le tin sain hitia chu ka vet vet le hi chi a ki hin mi thing te to ki do na nei jin galin ki sat pin abon chawin azo su kihese bandale ninil mong sigi tang som nilangan ai tin sai kini hat chun pathin mi thing te dal jam ding mi thing te chu hi chileng pa khot na hi kum khan ham kum ni ham kum ke de ki pido de hi abi pathin mi thing te abol gan theding adal jam dan chu ki chi tan ki mo na hi ipijeh hi so tum pathin mi thing te ani su gan thewa ani dal bol wa Catholic Church hela mi su gan thei ding na anum lohom iti tinga le hin amo hin hichi lung put hen ne hi Joseph Rickaby sent the moral teaching of Saint Thomas volume 2 page 40-41 na say na hi mi pha ki that chu chon sit lin ta hi na ama wang ta san na kon chi hil ho ki that wang thil pha a hi ati ta sana kon chi hil ti chu Catholic Church a kon a pot dole pomnum lo asay na hi amo loi chu gamsa ki that tabang bep siwa hi ati chu na amo chu gamsa hang ho sanga ti zat zo hewe ati top jing ati chu ya chu Catholic Church pomnum la Catholic Church do dai ro si chu ta samna ko na chi hi la hi ati wa amo tha chu gamsa ki that tabang hen jongleh amo hi gamsa ngo sanga ti zat zo zo hewe ati wa gal na sta ani bol wa mi thing te ni dal jam jing wa he ahin su bullet ding anga na chu hile pathinawin sunga hung to wa ki pethin sa ne ati Catholic Church pop iti hi itama ki pathin sa ham tunin hoi tan ve ti ben chi hi second Thessalonica bung ni changli na sol ta apol ani saying chu hi ama chun do pat ding pathin min pu zo si hau zo si chunga ama ki choi sanga pathin hoin sana hung to wa hung ki pathin sa ding hin lai ti hi chi sahi mi tiu Catholic Church pop ahina momo ahidan itobanga ta langam ti hoi tan ve hi ti ben Vatican Kopia ama tona Saint Peter Church Square year 18,110 sunga tona mun hi Holy Seat kiti hi chi Holy Seat hi pathinin ama lal tona mun lal tona thing adi pen to chun hung ki tu a hi chi chu ama leisi na ala ala kini ya ji vet tinga hi le pathin hi na zo si amain leisi na kai thaji hichu pathin aki sana len ta khat chu in abana the Catholic National July 1895 tikiti article ho chu simti ngai le hidina ji pom hi Jesu the khela pang in mihim mei hi pon ta sa chunga thugo me pom hi Jesu hi ani pom hi mihim mei hi po in pom hi Jesu Christa ta be chu hi ani ya cha bul ngai sei bangwa chu Bible la Jesu min ki sutnyo shi pop koi the hi ati we books for student 405
alekhabu kizi dan hoi yes imuso ke hi cha sei na hi pop hi nasata a chunung le za ahin mi mai hi louva pathin tabang le pathin thaleng ahi adi ya chu pop hi na le athanei na Catholic Church on asai lo si hetdinga la hin mi mai ahi boy mi mai hi boy ama hi Jesu Christa ta be chu ahi ti janya sei do na ho ngen kimu in hi chu pathin tai pom na chunung pen ahi dan chikhel chu no he ti hi leisin akimu thei nei ai la ahin su bulletning boy number agup na chu hi le Sahem chu ni pepesi pop itiu chun kum sang le zani le song gup sung tha nei de ti ni ji bitin su bulin pathin thu ni tai se kum sang le zani le song gup sung ti hi bible a hi a phat bi hi azat chum asin ai na ako ki bong su ke Revelation bung som la ni chang gup chu sim tinga le ni sang le zani le song gup sung ati Sahem thanei na ding phat chu Revelation som la thum chang gup chu sim kit tinga le Sahem thanei na ding chu tha som li le ni ati ki Daniel bung sigi chang som ni langa chu sim kit tinga le phat khat ham phat ni ham phat ke khat ham atin hi chu kum khat ham kum hem kum kem nang tin a sei ji ho zo si phat ka se na su ke hin Catholic Church papacy bo vai hom na nuya Catholic Church ke vai pu da hin kum sang le zani le som gup sung khau ta tha nei ding tin ai hi che thanei sunga chu abul langai se pathi mi thing te ho ani su gan thia hi che kum sang le zani le som gup sunga chu che papacy bo vai hom na nuya Christian tam ta ni ki su gan thia aman than nei na pha sung itiu chu la som li le ni kiti hi kum thum la ke ti na hi ni sang le zani le som gup sung kiti hi kum thum la ke ma sei na hi kini phat khat ham phat ni ham phat ke khat ham kiti yong hi kum thum la ke ma sei na hi kini ya chu abon chikia hi kum sang le zani le som gup sung an akonom na in aza chum chom point number bung som le li chang som thina li Ezekiel bung li chang na chu sim tinga hi le prophecy study a chu ni khat chu kum khat ati 42 months chu 1200 kum thum la ke ti na hi chu ani khwai sim le 1260 days ma hi ni chu ni khwai sim ani khu chu ni khat chu kum khat ne ai le ni sang le zan le song gup sung chu kum sang le zan le song gup sung ti na hi chu ha chom na ma sei ding na hi chi ki chi ta Roman Catholic in pop makai na nuya tha nei na phat sung akum na chu ki se na iti phan ni ki pana iti kichai han te zo ting in sei ching ki diu in Sahem ahin su bulletning sagi na chu ahile alu chang hi mel sita kima voting ati hi chu pi sinam tela avai hom nai khat ve hum ki silim ding hum ki subei ding ti na hai Revelation bung som la thum chang thum na chu sim ting ai le jo chun ke man ka moi chu chi alu hol a khat chu thila ki sat le ahi adi thila ki sat le ahi adi na papacy pop vai hom na idio hi chi hobung Catholic chu phat chom khat hi athani na ne bai ai iti a thanai na ne bai ham iti tinga la hin Catholic Church hi edi zangale som thum ge kuma chu athani na pom pi hi pop in ahin to a Jesu Catholic Church sung ding do ai hi chi zangale edi zangale som thum ge apa na chu in sima avai hom athani na pha zoi sei bungwa chu kum sang le zani le som gup chu in sim to wa hele edi sang khat le jasigi le som ko le get kumai kichai ya chu edi sang khat le jasigi le som ko le get ahum kichai a hi ipijeh tam tin le February tarik som langan ya chu Pope Pius 6 kitipa chu Napoleon General Barther kitipa chu animat na somkula ani khumai he chi kum ma chu ni hlung chana he chi Napoleon General Barther kitipa hin pop chikuma animat apara chu Catholic thani na hi ani be kum som nga wal hi athani na ani be ya Jesu Catholic hi dingdo zo lo talo dinga anu mai he sabong history chu Napoleon General Barther hin pop chun sahu thani na bo se anai ding dan ki het louva political changya thani na neya ana to no zo si le mi thing te ni tha dan le tur tha na ni bol ho dan ho chabat dinga la hi hi chu Napoleon an dei lo hi he ji ya chu AD sang khat le sigi le som ko le get February
tarik som la ngania chu pop paya 6 ani mat a sungkula khuma an ngola ani thi sa hi Jesu athanei na kum phat le akichai pe na thilsu lan chu ni ve bin a hi ai le sahimin ahin subulit ding aget na chu hile akisu kha na maha chu damdo ket ding banui pumpin anunga zui ding ati ya chu revelation som thum chang thum na azwai sim banu sim ket lewan thila ki sat na chu akile do ai tai chule banui pumpin kidanga samin amu azui ta ve ati ya chu catholic church si khatbe athani na ne be pen chu than nei do tha ki ding hi che than nei do tha ki ting chun banui pumpin amanu azui di ti nai hi zui tian lungam akisat na maha akisat lim na akimavona pen ipiti iti ni khwani damham iti ting ai le kum sangkhat zakole somni le ko kuma chu anidam do ai hi chu February tarik som la khat nia chu thilsu kidang ta khat numen Cardinal Gaspari le Benito Mussolini in chamna an sim na lhon ki mo nei hi cha chamna ni sim na sein hona chu pini bol hanam ti le tu masanga pomin thu nei bong chun nei ke ta entia Italy sarkar chun pop thei na cho hin tha tun do ki ni hi cha chu Catholic Church na sta hong ding do ai hi chi jongleh hi chi kumma ma chun Italy sarkar in pop mi sit bat na nei win he chun Vatican khupia ama to na ding le alengam ding in acre za le get ta bang hi ani pi do ta ne na hi chu sit bat na ai kidang tein hi cha ki pa chun pop thei na le Catholic Church ong tha din do ki in pop 11 chun sangkhat zako somni le ko Mars tarik ko niya chu ipini sa hitam Catholic Church ong din do zo ai vanui ram him zo si hi kami te na hi ve tin ai phong do ta ne so le mai sangkhat zako somko la nga kuma mai tarik som tum la khat niya chun pop in hitin na se pop in Church of England lam kai ho akhopi na vanui pom pi sa hulam ka hi ning atup dan on se de azu bete Bible chun akisa na ma hung dam do kidin vanui pom pin azui ta ve ati chu history le thu sim ho in kichi ta ain phot chin to pe dan chu kimuin pathin thu a hing jinge disi kimu thein ya chu sahim iti hi koi madang hilowin bob by hom na papacy iti chu hung hiding ai chiting la akon a sahimin ain bol do ding chu number jakup som go lagup anai ding ati Bible chu isim ti ngai le Revelation som la thum chang som la get na jun hi chia an het na chi na akilange lungthim thi man hi chi sahim hor chu simhan aya chu hi chi hi mehem number hi chule hi chi number chu jagup som lagup ahi ati ya chi vet ti ngai asahim chu I het ta wa le ama hin papacy Catholic Church pop chun number jakup som gup ko hi ama ki het na dinga ama mial chi na dinga anei ding dan chu ki chi ta ki lang hai ya chu tu la ngai dan tam ta le ki hil dan tam ta ni heu jakup som gup lu vanui pum pi I chan chi wang ki hom nang ati pe ni pathin tun jiwang cho sei khapo in a sei num Mipenthah chu sahim chi het ta wa le ama ki het na ding pen chu number jakup som gup lu ti hi Bible chun ai sei pi jongleh hi chi number jakup som gup lu hi mo sim thei po Bible chun lungthim thi ma het na chi na ni hon sim wilang khul tu be ati achu tia hi la chun lungthim thi ta lagau thingki thut pi na bang ta I khul ti ngai le hi chi mi him number jagup som gup lagup chu sahim itiu pop in ki chi ta anei dan chu akimu in hi ti hin ki se na hi pop hin lu khu anei hi chu lu khu chu tiara ki ti hi chi tiara lu khu a hi Vicarous Filidae ki ti sang ki si Hiche apot chik na ding in our Sunday Visitor articles April 18, 1915 kuma chu ki mo he Hiche lu khu wang hi mi tam tan tun wang om to poi ati ne adi in ama wang Catholic le history chi simai le AD 572 to 774 ki ka chu Hiche lu khu hi na sata ani ki ha za pen chu he Hiche chu apot chin na ding in zong Donation of Constantine the Great Christianity lekhabu page zale somsegi lege na chuna ki mona he hichia thukizi tiara lu thukizi Vicarous Filidae kiti hi thugu kisel thuchang a he Vicarous Filidae kiti Latin pau in English pai le tinga le pathin cha paleng pa ti na he
hi chin thugu Sahim Amelchihna number jo som gu le gu chu chi sungai ki sia lai but sana hi chi Latin ahilouleh Roman number dana igela hichu numeric number a in le do tinga hi le a number hi sagup som gu kong ki tu chen vai sana vicarious feel dai chu v to 5 in I chu 1 ti wa hi in go tu chana ipiha in hel do tinga in go khoh ma hi le vicarious chu atotala zale som la ni lengin fili chu atotala som ngala thumai in day chu zangale khatai ida chu amo total cc grand total la in go khom kinaicheh number jagup som gup le gup itiu chu hong ki to chane pop in chi hi nasata amaluku tiara kiti bike tiara kitia kiji vicarious fili day chu ama Amelchihna number kisial gu namon hi dan chu kichi tan ke phondoh in hi chu go chu hi lovin ama hin secret seal kiti dax terai kiti hane hi chong chu tua ta bonga su number ma ma ingop khom kinaicheh jogup som gup le gup ki tu chane ya so pitoi ve ti ngai le sahimin ahin su bulet ding ako na yong chu kichi ta agui thun dan chu ki mu thei akisial gu ima cham po aim ho ngei la ni sei point ahin la kichi ta mu thei hi dan amo source akona base le Bible to say dun zuita sahim ahimomuti photchi na pa chu in su hom tingai alan lo be dan chu akimu ma ma jing sahimin ain su bulet ding asom na chu hi le phat le dan ho zo ain hel nom ding ati aila itobanga Catholic Church in phat le dan ho kum ho chen hel nom ham Bible chen tin sayin Daniel bung sei chang som ni langa na chu hi chileng pan ha chunung pathin do na thu seya ha chunung pathi mi thing te dal jam ding chia bana sei chu kum jong dan thu jong a hel ding a hi ati ya zo hai tai same thing a hi le Catholic Church in toma kum le dan ho ain hel ham ama spenin phat le kum le dan ho a hel no hi ibe tinga hi le mihimin asim phat le ni ho asai na hi po in Bible a pathinin phat le ni ho asim dan ho to kibang lowa akikala ahin phul in na do asai na ai Genesis bung khat changa changet chang som thum chang som lako chang som ni le thum chang som thulak asim tinga le pathini ni khu hi sunset to sunset asim na ki mo ama wang Catholic Church chun ipiding khel tam ni khu hi baro to baro diwa ain khel doi ambana dan a khel asu mang ho chi phem ti tingai le pathin thupi som kizi hi Bible chun kadan thu zem sipa halkhat aman sanga van le leiman abai zoi ati pathin dan thu ki khel ngei lo so pte ho ain la pathin dan thu khel ding iti pau chu mang tha chapa dan su sipa sahim Babylon notinu iti pau chu ain khel boy tunya sahimin dan a khel de ya Christian te hoin dan om ta poi iti wala chun ichia Christa-doupa sahim iti pa sangwa hi ayo hi sahim chung hung zo chi hi ya zu tu ni hoi tang ngai toi tiben pathinin kadan thu ki khel ngai poi ke ma ki khel lo bungin kadan thu jong ki khel poi adi ya chu Catholic Church chun pathin thupi som pen hi amhodei dan an khel ta win ani na milim ang sungan bo khup lo ding ati pen chu ala do win amon milim ang bo khup ta win ko chor nga ani thing tat ni ding ati pen chu Sunday ni khon an khel ta nai na hi jo pathin thupi som abol dan ma pathin dan thu a khel dan ki chi ta na ki mo nei azona ke in chol do ni khu an khel ta win Bible chu Genesis bung ni chani chang thuma sim ta pathinin nigup sungin na tong ini sigi ni phat thei bun chol do ni thing ta chu asu thengin ahi ati ya chu ni sigi ni khu chornga ni ti pathin sim ti la pa ni phu do hita in hi chu akhang hong chi pia pathil easier cha te ka kitip naw hi pia easier cha te pathin to kitip naw asu bulit zo lo nong uwa kitip na tha a lagawa easier cha te to pathin kitip na ni nunga jong hi chornga ni khu chu om jing dang ki chi tam ki mo nei hi chu abai thelo akhang atu so na van tha le tha changge iman yu pathin chornga ni khu chu ain la hi pen chu Catholic Church in pop thane na le mai hom na mangcha in cholu ni chu Sunday nin ain khel ta nei
hi chu aban bana zo ini vet deu hin vet san and Sunday ni kong ke pat dan hi hoi tan ve hin ipiti hong ke pat mo ham Catholic Church akona Sunday ni ko ipiti hong lut pan ham ti chu nga veleuhan ama sa penin Catholic Church in Sunday ni ko NGP masanga pat na hi Bible ayong hi nisa ani ki ho na ni ko tu lai je sele Sunday hi jing de ta in chu nisa ani ho na ni ko hi Bible ayong anom jing da aki muta na hi the son in Ezekiel bunget tang som liapat som lagup chi simti ngai le ngiti na sei ni Ezekiel thim gawin gaw muna chun hawin salam kel kot phungei jin ei puijin numei hon tamus pathin thi akaw chu evet sawe di hi chinu me ho chun tamus chi thu sim sau ta hin nimrod khanga pa na hum ki sim hin tamus na hi chi nimrod da tupa te taw te hi chi tamus su pathin na hi ngai tua hi cho chu ai hậu ta về thì mi họ chun và thiên chun thì thấy mi hiểm hi chỉ khu năm muam ấy thế đấy chun ama na hi sang a ki da om zo thil na mu na lai ding a hi hongin atia pa kai van ti jin Ezekiel ko pe ki hi chun hoin sung lama hong cha ge jin ei puin chu ko mun thing phung lut na lam phung lut na kom lampi le mai cham ka chun pasal som ni le nga amoi ati mun thing chun anga nun chai pi seita ni solam ngan akunu win ni sahung su si be abu ove ate ya ji vet ti ngai le pa ni sa ni khau na jong hi thil tha ai po in Bible khanga pa num jeng sa cho hi ta nei hi chi ni sa ni khau na jing pen cho hung chiung chi phia Babylon te Greek te Medo Persia te ai da cho hung chi to pe kina azo na kia Rom lengam chang yang rong hi hi chi rong lengama amban bana empire kiti lengam aza jang ki hom khan la lengam nu kha pen Constantine lengpa hong hi ta hi hi Constantine lengpa ong hi lai ta hin ama agam ahin ke deu ta ama thu sim tam ta het deu ta samin hi chi ama hi Constantine lengpa hi Rome thu sim tinga Rome Christianity background chan chin sim ling tinga le Constantine hi mi poimo pen khat chai in ama hin lengwa hin pu lai ta gal hin do jing lai ta hin azo na kya ki sat piding hi amian ma pa Mipenthah to hin tiber luia marvian lei chungai ki do kun hon dinga hi nasta kidin te honai ta nei ana chalai ta hin Constantine ki dipain agal sat ding so alung lal ma jingin ye chun kinep na nei theina dinga ki hulal lo bia gal sa theina dingin lungyan star ngai tu tar aki ngai tu jing lai anisa pathin cho veta ne ai la vet jing lai chun he du chu Constantine le Rom lengam si chu ni so ngan him chalai na ye chu ni sa cha vet nai le ni sa jing cross ka moi ti ye chu ngai tu in agal sat masang chun aki chol ta in zan ai mut nai mang anei kin cross wa ma chamu kin ati ye chu cross ai mo ki pat chun sa tain Christian te pathina hi chula henga le ai la alung dong le jing ta ye chuna ma hin chinya chini zan chang ki tip na ne in hi chi cross ko moi Christian te pathine hi chi pathin hin zin hwa ka ga sa ding ei zo sa te hi le Christian ka hi ding ai ta ki tip na ne ne ai le ata ba in azing ni kho in azing ni khon ti da tang ka ting adel ni kho chaw ka he chaw di pon he jong le eri zathum le som la ni October som ni le thum chun ata ban akitip na bang chun Mipenthah amial ma pa ni zo ta nei azo pha chun Constantine leng pa chun hi chi ni sa pathin Halloween Christian te pathin Calvary cross sa ki khai pa chun galzo na ipi ti chan hetchen tan ye chun Bible study jong nei lo tin tha na jong nei lo lagao thing thil bol la to na to dan na hello baptism ipm jong hello thak phunin Christian ang lo ta nei hi Christian ama Christian an thakal ang lut hi Christianity adinga thil ta sit ke pat naong hita nei ya chi vat dinga le Constantine lengpa Christian ang lut dan hi Bible hin chia asai thil khat to hin ong ki tu in apolam kial ngui asunglam ngei hang ati to jang ki bang nei but san en x sol cha te bung som mi chang som mi le ko pa som tum la khat chi sim tingai le ka chi nung le ngai gi lo ta na la wa hung lu la kel nyu ni adip lo healing ka he ati chu no hola ko na mi hung ke pat wa thu kale kalwa se wa na se de pha gi apui mong wa ha ki sa de ti hi chi vet ti ngai le phat cham kha zo ting ho bung sunga hi apolam kel ngui ta bang asunglam nge hang
hiung lut ding ho bung ha su chai bei gil di lo yo sin pu lut ding tam pa se ju ai hap la ding adi jo ai isda mga chu Constantine lengpa jong asunga ki khiana ta tam no pathin experience na ta het na ta nei lo Christian ong hi ta ye chun na sa tain ama apat ni Christian ta asnai ong sita nei vet sana in pagan ho chon dan ni so ho chon dan lo si cho enjoy aim pulot tain ama kyu se hi po in an to hom pi rom lengam mi tam ta chu Christian a hung mo lu jing hi chun na sta thila hin su sit hong ke pat na che ye chun amon ni sa ni housing apathin ni khu Sunday ni khu chu hi ni khu chu Christianize bo adopt bolding ti lunggel an ngai tu he ye chun amo le Jews Christian ho le amo ki ka hin keu chamna an ne win keu Christian hu ka ting ama wang kan ni khu Sunday ni chung ki pu lu ka ting no sabat ni ki ma ati hi tia chu lunggel keu tu an nei wa koi ma ki subui tu lo bia hau khat hi yong le ni khu chom chom ani man chi sabat ni yong amano Sunday yong ani mano hi dia sin bo loi sima chu Constantine lengpa khanga pa chun thu sim tau sa tai dium sei dium jongleh hetchen sun se hi ti win ama chun Sunday ni ngai lut na chu ain phulu di ta nei Sunday ni ngai lut na hong lit che to kilam chun Constantine lengpa thani na ki pat chun Mars tarik sagi eri za thumna som ni la khat kum chun Sunday lo kiti he ni phung ai hi Sunday miyo se ni su ke ding cha chu thutan na in ho khupi ami pi ho na tung iza ka yo sin hi chi ni sani Chuleh hin ki chol na ani su ke ding tia phondoh ni khu ni in hi chi det le akum hi heimil thei hilo he jongleh Pope Sylvester kitipa chen AD za thumle som ni lenga kumin Bible in bakai ni khu tia ni seijing pen Sunday ni ahi tin an sei pan ta nei hi chi bakai ni the Lord's Day tin ain phong no tai ama wang Bible wang chun bakai ni khu ti hi sabat ni chordu ni ti chu he ai chu pathinin ama chor nga ni khu ko chor nga ni khu chor nga ni pakai kai ke ma chor nga ni na chor nga ti se yin hi ji vet ti ngai le pathin ni khu chu chor nga ni ti lo Bible adang ki mulo in an la pakai ni khu Sunday ahi tiam ki se pen wang hi the sweet ho ai lo le pop thene nu ya pathin thu ama le ma hin ki sim pat ho apolam kel ngui asumlang ngai hang itiwa pona hung ki pan khat chon hin he Jesu Historical Ecclesiastes by Lodavisham Lukam continue 4 kiti caption 10 page 739 chua chon ki mu thei su ke na he jongleh hita Christian ho le Rom Christian hung khi ho chu hong ki hom phat hin na stan buina tam ta nei ta wini he chun ipini human ding ham ti hi kilo na am jing ta in edi za thumle som thumla go kum chun ipini human ding ham tin laudisia khom pi chen ko ta wini hi cha chun na satan kinil na nei ve Christian ma so chun chol nga ni man di hetin ain la Rom Christian hong lut ho chun ai poi Sunday ni iman di is majority vote and pilot Sunday ni chun ani zo ta in ye chun laudisia khom pi edi za thumle som thumla go akipa chu Sunday ni kunit dan hi hong ki mo do ai ta nei hong ki pan nei ta nei Hiche source to hile convert catechism page 50 na ki chi tan Peter Garman in asai na ki mo na he hiche zo patron Sunday ni num lo ho bolgan thena hong ki pan ta in hichu AD zangala som thum lage PPC thane kum sang le zani le som sung athane hong ki pat na kum cho in Sunday ngei lu na san che ta je in anit lo ho tha thinin thupi chongom pan ta adi hiche na ba na AD zangala som ko apat zagup le li ki ka sung chun gan sa loi le bong ho jing yong Sunday ni khwa na to ta lo di ben thupi ani bol ta ben hi chan ge chun Sunday nit lo ho ki bol gan thing le Sunday ni man dan a ho dan so ki chi ta nong ki pan ta nei hi chi chon hi ta ye chun a phot chin le het chi ben ding in Protestant ho in 1910 January 50 kum chun pop 10 hi thudo na le don bu na nei sa ben hi che thudo na wa chun ipini kui chol du ni sabat ni cho ham tia do he pop chun don but na chun ki gin ni ki ti hi tu nya Saturday ti chol ni di ta hi ain ti ala do na ni na chun ipijeh sabat ni khera Sunday ki ni ham tia do kit vaile don but na sai na chun Catholic ho bu in laudisia compare jo sabat khela Sunday ni dinga aphun do tai ti chun sei ya ji vet tingal ki chi ta Catholic church in amo thu nei nan le
amo ho bai hom na nuya Sunday ni ko in phudo dan ki chi tan ki mo The Faith of Our Father, page 89, Cardinal Gibbon chen hitin say. Bible hi Genesis a konin thupon chen simsu ke jong la chun. Sunday ni hi cholu ni dinga akisu thingna thumal khat cha no mu lo diu a hi. Bible cholu nit ding ati hi sabat ni kho hi. Da ki chi ta Cardinal Gibbon chen alekha bus na chu. Ki chi ta sai ki na. Ata ba hi in pathin thu in choranga ni di ta man ding ei ko na hi simin. Pathin choranga ne hiela Sunday ni phudo dan Bible akimu khapoi. Akimu kha lo wa hele. Hitin aki suni tia pom holding achu choranga ni khu chu pial thei lo he. Jongleh American missionary Kansas City College president on hi kha thimpu T Enric CSS Arjun June 1905 kumin hitin chona khat ni bolin. Sunday ni khui choru ni thing hiti Bible akon eihil chen thei thei omle ki pa man $1 sang api ding hiti. Bang sium tain koim jan hil chen zo po in ama jang $1 sang ani liu khapo na he. Ti cho ki mo na he. Jongleh American Sentinel June 1 page za som sigila thumna chun kihese Father T Enric hiti ma man ni sei kinin. Bible in sabat ni thing ta ni ding ahi ati. Ahin la Roman Catholic Church ahi poi. Pathira kon that ai gi piu chu kamang chao win sabat aki sumang tan Sunday ni zo chu thing ta ni dinga ka hle da ohi tai ati ai. Han san da zna hi chi hi Bible in pathin tei tom na thu se ti chui. Revelation bung som thum changa singlo chu ham hoi thoril pathin tei tom na thu se ding ati chu hi chi din mon hi ai. Aile The Faith of Our Father, page 89, 1917, Cardinal Gibbon hitin sei kinin. Hiche poimo hetan ve hitin. Catholic hobung hin chorduni sabat akon Sunday a hial now hi sa khulama thunei a hi now Amelchihna a hi ati. Na sei kin Sunday ni a hial hi sa khulama Amelchihna anei now hi ati. Mark ati das. The mark of authority to Sunday a hi ain ti ai. Ya chi vet dinga le Bible a hi Amelchihna zat ni bo omin. Amelchihna khat chu pathin Amelchihna in Amelchihna ni chu sahi Amelchihna ni so petio. Ya chu chite ni hi khat pen hi diu ti nai. Koi ma cha ki kala thei kem lo he. Nu oi sunga hung pinga mi ma hung peng ta phat chun phat ki chei ni ting le pathin Amelchihna nei ding ham sahi Amelchihna nei ding. Hi chi hi dei han ni bo he. Pathin Amelchihna ki ti chu Bible in Ezekiel bung som ni chang som ni som no sim ti ngai le pathin mi te Amelchihna chu chol do ni khu he te so pidio. Hi chi ta bang cha chu Christa-doupa Sahem chun ama le mi ti ki ka Amelchihna chu Sunday ni khu he ati ki ne. Ya chu sabat ni to ki kal azing ni khu chu Sunday ni chu Sahemin ama le ami te lo si ki Amelchihna ding ni khu phu do khat chu. Hi chi chu Christa-doupa iti na chu ngi na. Ya chu tu nya chu pathin Amelchihna chu chornga ni khu ya sahi Amelchihna Sunday ni khu ong hi ta le chun hi chi te ni verses chi ding ti na ki bon ti na. Hi chi hi hobung le mihim ki bon hi point Christa le Satan ki do na. Ai chu Satan jong ho ade in Christian jong ho ade. Hi chi chu khat chu ho le bi di ta in khat hi ho le bi hle mai. Ya chi vet ti ngai le ho le bi di ta pa chu tu nai ke than diu ti nai. Ho le bi di lo alhem pa chu tu nai ida ha diu ti nai. Hi chi ho le bi hem di lo chu Satan man cha hi chi antichrist le si nai pop chu man cha. Pathin ni khu anai ta bang chu ama ni khu khat asim hi chu Sunday ni khu ni a he. Ai le hi chi sahi Amelchihna chu ipiti inei the hoila ya inei diu ham. Na Bible chu dong le han. Bible chun Revelation bung som li chang ko na chun hitin si. Ko hile Sahem chu le alim chu wa chi bei bu chu achala ahim akhut ahima Amelchihna kinam no ti. Chal le khut anai di ti nai. Ele Sunday ni khu chu ipiti ichal wala ikhut vai piti nei no ham. Chi chu mi lung dan na in nga ahil chin le han chu chal le khut ati hi seinom anai ti nai Bible chun. Chal pang ki ti hi lunggel se na in khut ki ti hi na to ti na he. Hi chu Bible ma man hil sai ti win. Jeremiah bung nga chang thum Ezekiel bung thum chang si chang ko chu sim ti ngai le achal pangu som pi sang ata zo hati. Ichal pang hin ata cho thu pi point.
alung sung pa chu ata le chu pathin thu nun thelo ti na hi chu chalpang to ain te ka ai bible ai le Israel te chu chalpang ta te le lungthim ta te hi ve ade na hi che chalpang la he ta se na lungthim pa cha ata dan cha se na hi ai le Ecclesiastes bungko changsom na shimting ai le ipijeh le na khut tenin na to ding atham kha chan chu na tha sunin tong jing ade ya chu khut kiti na to bat sa na he ai le chun pi sainam te le tu nya hi Sunday ni khu le chonga ni khu hi kidin te na chu ai ta in ya chu tu nya hi Sahim mel chi na Sunday ni khu pen chu ni inge na ti tingai la lungthima chu mission la Sunday ni khu so na la to loi na chale na khona mel chi na chu chang hi ta pathin chong an di ta pathin mel chi na Saturday ni chu ni tangi I di ding ai le ilung thim le I khona hi mission ki la in I khona chu chong an ni na ki tong ta lo ding ilung thima chu chong an ni dan mission ki la yu chal le khona mel chi na anei ti na ai e chu Bible in Sahim mel chi na achal him a khot hima asai dol dan chu hai ne akidang ma jingin ai lai chi pathin thu ahil di ta pen chu hi chalta ta le khut ta ki ta ding thil ima cham po in Bible Bible hin Revelation hi but sang lim na through sai atam zo hi di chu het nga ai li chu hai da mel chi na ki di hi min nei pan tam tua hi koi ma chan anei pan mai poi ti het nga hi tu te di ai chu pathinin lungsit na ko hong jing la in hi chi phat sunga hi pathinin ama lama athubang ta chon nga ki hial thei ding phat phai pi sing na we Revelation som thum chang som signal sim ting ai le Sahim mel chi na nei lo ho chun cho thei da lo ding zu thei da lo ding ti ase hi chi banili si pum pin dana hin sim ba chi dan hi ti le hung do dan ti le bani pum international Sunday lo ki ti hi hung ki phondoh ding ai chi het sa in ai chu miu sin Sunday ni khu net ding ki ti chu miu sin adei han pen le adei sa pen chu hi chu satan aman cha a miel chi na ai nei ding pen chu ta ya chu international Sunday lo ki ti chu te te ti na ai asu ta la chun hi si ting le chun cho thei ta lo ding Sunday ni mong thei lo ho chu mong lo ho chu cho thei ta lo ding ai zu thei ta lo ni hi chi phat din chu mong ding le pathin lung sit na ko chen ka a chon si chu chon som tai lang a chon pha chon som tai ati tinga Sahim mel chi ne pathin mel chi ne chu cha chong khan pan le time ai la pathin lung sit nai tu ta din pha ni jang lai tu pha pathin ki khial na le a thu ta het na ding pha pi na lai jing he ya chu tu na hi Jesu izui de hang ai lo le Sahim lo chu izui de hang Jesu zui ding in pathin I ko jing ne he tu ne hin Sahim nung sun ding in tu ne hin ki tin ki de ne he ai chu tu nya hi bani le sit pum pi bui na ding hi haule bi tung chang hi ding haule bi di ta le haule bi khem ki ti hi tu ai ki do jin in Christa le satan ki do na chu hi hi chi na sata chi na pe na ong ki phut ting pen te ni chu Sunday le chong ani khu hi ti prophecy study ko na ki chi ta ki mu the ka so pe teo ya su tu ne pathinin ani khu thi ase pathinin kani khu a hi ati hi nol thei hilo pe thei hilo hi chi hi satanin na sata attack a bol pen khat chui nei ya chu na sata tu nei pa kai ken khu pi bula ya deal su a I chon sit ho phonga kineu sata pa kai thu za anu dinga tu nei Christa ai ko jing mai Bible chu sim ti ngai la Matthew bu som nga chang som thumen da chu vana kapan aphulo a ke do chang si chu ki bot do te ding ati pathinin aphu hi po ne haule bi khem ki bul phu na san ni ko hi pathin phu lo chu pathinin ni khating a bo do ding he Bible chun asin la in Matthew bung som nga chang sia ba chang ko sim ti ngai le akhil na wa miem tha pe jing a hil je win e ho na zong mo se he ni tu ne e ho na mo se in lo dinga chu mi him thu pi hi zo sia ko na ki kang sia mai pathinin Sahim mel chi na ki ti mi him thu pi chu in pathin mel chi na ki chu pathin thu pi ma chon na chu hi ti chu ki chi tan ki mo en so pe te
proverb bung som lagup chang som ni langa na chun mim khat din lampi chu lamdi bang kilangen ain la zon lam chu thina he mi him ta chun tu ne izut naw lampi sahi mel chi lampi izut naw lampi hi lamdi bang kilanga gel mai thein ain la azona chu thina hi zo bible ki chi ta se Jesus Peterin ama phat lai non sin mi him to pi sanga pakai thu pi ka zui dio he bi tu na nang koi thu pi na zui ding ham pathin thu pi zui dio ham erole sahim thu pi zui dio ham tu china bana ex bung som si gi chang thom na chun I het lo lai zu vin pathin e he thiam na ve ati tu ni ma he thiam ta vin he thiam na sawa pathin thua hi iki pi lu thei nai lo wa he le tu nei pathin mo nai lo hi vin he isu cha na diu chu I tin tu le ho denga gam thla din ai so pe teo ya chu pathinin tu ni hi I het thiam oi ta in ai chu ama thu bang ta chon ngai ko hi mi ka bung si gi changa na azong chuni isim ti ngai le ilam kai ho enol iloi pai thu sanga pathin thu pha puchan na jang kya chi dang ai sei pin lai ni so pe teo proverb bung som ni le ko chang som ni lang chu sim ti ngai le mi dang ho ngei da na ki ngap lo de dan jong pathin thun ai hin lai ni mi him chun ngei dan za chum sen ti ai na tu na ai ho idop sang ni chu pathin thu bo he hi chi pathin thu hi kia dinga ka khil na ka ki pui jang na pha pen chu ti chu ipan sa na diu he ya chu Deuteronomy bung som thum chang som na ko na chu pathin I sung wa hi hin le thia ko hi hoi lang pai ki than diu ham na hin na pa kin mang ki than no na hi azo na kia Revelation bung som ge chang li na sim ti ngai le pathin chun pakai ban te sam in kamite amanu chon sit na zaw lo na ding le aki got na zaw lo ding amanu akon chun zamang ti nei dunia hi pathinin iko naw hi iza so kai dio ta sanmin Babylon ku pi chung no sahim to got thaim na lo dio pathinin tu na iko hi Christa hu na sang kichi san ho le Calvary cross lam pana Christa ngai lut na ki bul phuyo si chun I tin tu le tu na sahim mel chi na hi azui le helo ding na ya chu sahim sin asim thu ni khu le pathini asim ni khu hi na sata ad khan thim tia pakai thu pi bang ta chon mi te chu hidingin tu ni pakai mi ki teng le pathin pathei bo pi ta han